a vhongo vhuya vha ita thidza tshanḓa tsha muhaṱuli muhulwane vho Raymond Zondo musi vha tshi fhindula ḽiṅwalo ḽa minista wa vhuendela mashango vho-Lindiwe Sisulu. Vho-Sisulu ndiwe vha ṱalusa vhahaṱuli vha vharema sa vhane vha vha na vhuluvha kha maitele a vhukoḽoni. Vho Zondo vha ri izwo zwo ambiwaho nga vho-Sisulu ndi u ṱhasela vhahaṱuli nga mafhungo a sa ḓadzi mudzio. Vhasaukanyi vha zwa polotiki vha na mavhonele avho nga ha fhungo iḽi. The Constitution allows Ms. Sisulu, like all of us, she's entitled to an opinion. What is happening right now is that is thrown into file 13 at this point in time. She's denied an opinion because somebody has decided if she has an opinion, the opinion must sound a specific way. The article itself, while highly articulate and very rhetorical, is not really forthcoming. So we must overhaul the judiciary how and what exactly is to be done in the process of overhauling the judiciary. She doesn't say so. Musaukanyi wa zwa polotiki vho Ongama Mtimka vha ri zwine zwa khou itwa nga vho-Sisulu ndi u pila thumbu nga maḓamu, vha khou ṱoḓa vhathu vha tshi vhona mulandu ndayotewa na zwiimiswa zwa mulayo kha u kundelwa havho sa rapolotiki u khwinisa matshilo a vhathu lwa miṅwaha ya tshivhalo. The danger in her piece is its politics. It panders to an escapist route that has been taken by many politicians who have failed to lead, to try and deflect attention away from them and have it shine on a supposedly limiting rule of law. Muṅwe vho musaukanyi wa zwa polotiki vha ri vho-Sisulu vho kundela u fhambanyisa mushumo wa vhahaṱuli na uyo wa zwiimiswa zwa muvhuso u tou fana na wa vhusimamilayo. She does not espouse the principle of separation of powers. In this instance, acknowledging the fact that the judiciary, it's not a law-making fraternity, but rather seized with the cardinal responsibility of interpretation, which then gives power to our legislatures in all spheres, but more so in parliament. Minista vha pfi vha khou ambedzana na vhoramilayo vhavho zwi tshi tevhela maambiwa nga vho Zondo.